Dobar dan, dobro jutro, dobar dan, dobro večer, gdje god da jeste. Evo danas imamo jednu prekrasnu gošću o kojoj ćemo pričati naše zajedničko je da smo iz istih krajeva, pričamo isti jezik i također smo zajedno u istom biznisu. Evo ja ću se sad prvo predstaviti pa ćemo predstaviti moju gošću. Moje ime je Daniel Bajzic, ja sam inače iz Hrvatske porijeklom, ali već dugo godina živim u Houstonu sa svojom obitelji. Inače sam po struci ekonomist, radim za jednu financijsku kompaniju i isto tako se bavim online biznisom. Eto, sad će se moja gošća predstaviti. Izvolite Emina, recite vi nešto o sebi. Dobar dan, kako ste, gdje god da ste, moje ime je Emina Sejfić i ja sada živim na Floridi sa svojim mužem i 2 sina. Sin mi 20 godina, druga godina fakulteta i mlađi sin 6. razred. Ja sam već u ovom online biznisu 2 godine i samo se to bavim time trenutno, to sam full time. Prije toga radila sam u banci kao menadžer i kada je pandemija krenula ja sam radila za jednu governmentsku agenciju, ali mi je bio privremeni posao i znala sam da će da prestane i onda sam odlučila da nešto drugo nađem i tako da sam sada ovdje gdje jesam. Inače sam diplomirala Human Resource Management and Management ovdje u Americi i kao što rekao, bavila sam se već gotovo 15 godina bankarstvom i poslije ovoga ne vidim sebe ponovo u bankarstvu. Ovo je nešto što je odgovor za sve moje molitve za mene i za moj porodicu. Eto, baš ste to lijepo rekli i baš ste sad povukli pitanje oko toga. Kao što ste vidjeli, eto, mi smo totalno, imamo različite struke, tako da u ovom biznisu ima ljudi koji su stvarno iz različitih struka, od doktora, pravnika, inženjera i svi uspiju u ovom poslu. Kad sam ja krenuo u ovaj posao, ja nisam znao ništa o online biznisu, ali imamo jako dobar training, imamo jako dobar coaching i mentoring i naš community je jako dobar koji vas stvarno nauči kako postati online entrepreneur i kako se baviti ovim poslom. Da. Eto, isto tako možete mi sad reći, Emina, vi ste zašto ste se vi počeli, kako ste vi ušli u ovaj biznis, kako ste našli uopće ovo? Pa kao što rekao, kada sam izašla iz bankarstva i počela sam da radim od kuće za jednu tu government agenciju, proces COVID loans, i znala sam da će moj assignment da se završi i tražila sam nešto drugo od kuće i naišla sam na jedan ad od naše žene koja živi u Londonu, koja je sada moj mentor i coach, kako govori o ovom online biznisu. Naravno, zaintrigiralo me i ja sam htjela da pokušam. Kao što rekla, znala sam da će moj taj posao da prestane i 6 mjeseci, drago mi da sam počela ovo kada sam počela, jer 6 mjeseci poslije 2.500 ljudi nas je otišlo na call i rekli su nam još 2 sedmice radite i vaš posao je završen sa nama. Wow. Tako da sam ja, hvala Bogu, imala backup plan i našla sam ovaj stream of income za mene i za moju porodicu. I htjela sam, kao što rekao, da nešto radim od kuće, nisam htjela da ostavljam svoju djecu. U to vrijeme moj sin bio homeschooled, tako da mi je to stvarno značilo i htjela sam da imam fleksibilnost da mogu da ga odvozim i dovozim iz škole. Tako, najviše sam zbog toga počela. Eto, baš lijepi, kako se ono kaže, why, zbog čega ste počeli. Ja sam isto tako počeo zato jer sam isto naišao gledao sam isto na YouTube-u nešto i naišao sam na reklamu od, evo, moje danas mentorke Sanje, ona isto iz Hrvatske, ona isto arhitekt inače. I to me baš zaintegriralo koji i vas isto. Išao sam, puno toga sam tražio prije ovoga da bi nešto radio sa strane, međutim ništa šta god sam našao mi nije mi pasalo i nije bilo za mene. Tako dok nisam naišao na ovaj online biznis koji mi se stvarno sviđao, mi se i koncept mi se sviđao i dosta sam o tomu, ja uvijek kažem ljudima, pogotovo naši ljudi, oni su dosta skeptični, što je u biti normalno, danas na internetu imate svega i svačega, ali morate sami ući u to i morate sami vidjeti. Ja sam sve istražio sam, ja sam pretraživao sam i dok sam se uvjerio da to za mene, tek tada sam ušao i stvarno mi nije žao.
Eto, sad kad sam vas pitao o tomu, u ovom online biznisu meni je uvijek drago kad ja vidim naše ljude iz bivše Jugoslavije, što ih ima više i što stvarno mogu biti uspješni, što ste vi i što mi znamo puno ljudi koji su u ovom biznisu i koji su stvarno uspješni. To mi je jako, jako drago. I baš bi volio da ima što više naših. Eto, kad pogledate, ima dosta ljudi iz Azije, dosta ljudi iz Middle East, stvarno miješanih. Svak želi da njegov narod bude uspješan u ovom što mi radimo. Ali naši ljudi jesu jednostavno, mislim, mi smo narod specifičan, kako se kaže, sa Balkana i imamo jednostavno tu... Oni imaju jednostavno tu traumu, oni su navikli da se radi od 9 do 5 i da izvan toga ništa drugo ne postoji. Kako vi gledate na to i kad ste vi u svom poslu išli na to, kroz to? Pa znate kako, ja ipak razumijem naš narod jer ja sam odatle došla, odakle su i oni. Svi smo mi ovdje u Ameriku došli sa 2 kofera u ruci, ni sa čim. I morali smo znači da naučimo da govorimo jezik, morali smo da se borimo za ono što sada imamo. I tako smo naučeni, kao što ste rekli, ništa drugo i ne znamo nego da radimo 9 do 5 i većina nas voli da nešto nađe što je sigurno i oni misle da jedini siguran put ka uspjehu, ka financijskoj freedom je 9 to 5 job i velike korporacije i promocije i da se, ali nažalost to nije to. I razumijem naš narod zbog toga što su radili tako teško i borili se za ovo što sada imaju, da su malo skeptični jer znam da ima previše prevara tamo na online, za svaki online biznis i sve to. Ali stvarno ovdje sa našim ljudima i meni je drago, naša community, kao što ste rekli, ima preko 200.000 ljudi sada iz svih nacija, svih backgrounda. Mnogo naših Balkanaca je već ušlo u ovaj biznis ove zadnje 2 godine, koliko sam ja bilo nas samo nekoliko prije 2 godine. Ali veći broj svaki dan ulazi i meni je tako drago. Naravno, kao što, mnogi su i dalje skeptični, ali kroz naš trial, kada vide, onda se uvjere da je ovo jedan legitiman biznis na koji morate plaćati takse i da se nemaju čega bojati. I onda oni krenu u ovaj biznis. Ali naravno još uvijek ima onih koji se boje jer baš zbog tih scams out there misle da je ovo nešto to. Eto, baš mi je drago da ste to tako odgovorili, to je istina. Zato imamo ove intervjue da bi pokazali ljudima da smo mi ljudi normalni, kako se kaže, od krvi mesa i da smo različitih krajeva, različite personalities i da radimo i mogu nas pronaći na internetu i sve i vidjeti da smo pravi ljudi. Ne krijemo se iznad nikakvih slika i paravana, nego jednostavno radimo te intervjue da bi dokazali ljudima da i oni to mogu napraviti, da je to stvarno dobar biznis i da nema ništa loše u tomu biti skeptičan s druge strane. Skepticizam to je dio što mora i proći. Ako nisi skeptičan, to opet nije dobro. Morate biti skeptični na početku. Kao što, ne znam gdje sam pročitala, ako te ne plaši dovoljno, znači da nije dovoljno dobro za tebe. Znači, ako te ovaj biznis plaši, znaj da jeste za tebe, da je nešto dobro. Tako je. Sad, isto tako mi sad, evo uvodno smo pričali malo o biznisu, sad možemo samo reći ljudima, evo vi možete objasniti što mi točno radimo, u par crta, što u našem online biznisu mi radimo točno. Jedino što mi radimo jeste basically advertising, attraction marketing. Ne prodajemo ništa, ne moramo bug friends and family, dobijemo mentorship i coaching. Mi ne moramo ništa da prodajemo, prodaje se radi indirektno za nas, znači naš posao je jednostavno samo da radimo attraction marketing na socijalnim mrežama od našeg izvora. To može da bude Facebook, Instagram, TikTok, LinkedIn, Pinterest, YouTube, Google Ads, kako god vi želite. Znači u suštini to je to, znači attraction market i sve ostalo je automation urađeno za nas.
Tako je, to je super da ste spomenuli isto, pošto ja sam isto negdje pročitao, mi radimo 10%, a 90% je gotovo za nas, automation sistem radi za nas, što je u biti jako dobro i to rijetko koja kompanija da ima. Yes. Isto tako možemo spomenuti, već ste spomenuli da prodaje nema nikakve, ljudi se uvijek plaše da će morati nešto prodavati, ali u ovom poslu nema nikakve prodaje, nego je samo atraktivan marketing. Yes. I jako je jednostavno, kao što ste rekli, za prijaviti. Znači, krećemo sa prvim korakom da moraju pogledati webinar. Taj webinar 90 minuta ćemo otvoriti vrata da vidite samo o čemu se točno radi. Nakon toga ulazite u risk free, što ja uvijek kažem da je risk free, 30 dana money back guarantee i tu će vam u tih 30 dana vi možete napraviti svoje istraživanje. Vi ćete imati 30 dana, možete pogledati sve, uključiti se u privatnu Facebook grupu gdje će biti ljudi ko što smo mi i vi mogu pitati. Možete pitati ljude šta vas zanima, možete čitati, ali jednostavno vam daju 30 dana da se vi sami odlučite da li je to za vas. Totalno je besplatno, risk free, ne morate ništa, nećete izgubiti, to je ono što isto dosta kompanija danas nema i mi stojimo iza toga, tako da tu uopće nema problema. Nakon toga, ako to nije za vas, možete pogledali i neće vam biti krivo ako niste pogledali čemu se radi. Ali nemojte slušati nikoga, ja uvijek kažem, samo slušajte sebe. Najbolje je sami od sebe krenuti. Nemojte slušati ni susjede, ni ove, ni one, svi će vas govoriti negativno. Ja sam sam krenuo u to da se sam nisam uvjerio. Mislim da je to najbolje, ali vi mislite isto tako. Da, meni je drago što ste napomenuli to, jer ja se dosta susrećem u situaciji kada većina žena, naših Balkanki koji žele da uđe u ovaj biznis, susrećemo se sa skeptical muževima i meni je drago da jedan gospodin je ušao u ovaj biznis i da se muževi nemaju čega bojati. Da slobodno pusti svoje žene ako one žele da krenu u ovaj biznis, da slobodno krenu. I dakle, to je meni isto, sad ste to spomenuli, baš da se nasmijem, meni uvijek su svi govorili, ne znam zašto ima više žena nego muški, kao muški su skeptični, ali kod mene u mojoj obitelji je bilo obrnuto, moja žena je bila skeptična, ja nisam bio, kod nas je bilo to obrnuto. Da, kod mene je muž rekao kao, ne znam da li bi to bilo pametno, sada već previše radiš, jer sam ja tada radila 60 sati sedmično, radila smo dosta overtama, rekao ja ovo hoću da probam, ne znam, ja bi uzela refund, rekao znaš šta, idem ja da probam, kaže on ok, imam njegovu potpunu support, tako žene ubijedite muževe, da vidi da je ovo prava stvar i krenite i oni će onda biti na istoj stranici sa vama jer će vidjeti da je ovo nešto najbolje što se može desiti za vašu porodicu. Ja recimo prošle godine sam otišla u Bosnu dole sa svojom porodicom 2 mjeseca, Hrvatska, Bosna, Turska, sve to sa porodicom dok sam svoj biznis obavljala iz Bosne bez ikakvih problema, znači zarađivala sam, radila sam, gdje god moj telefon ide, gdje god ima internet konekcija, nosimo ovo sa sobom. Tako da je ovo odlično za ljude koji vole da putuju, koji planiraju da se nekada, recimo, kada dostignu retirement godine ili su pred retirement, da započnu ovo i da mogu ponijeti ovaj biznis sa sobom. Kažem ponijeti jer gdje nosiš telefon, poneseš i svoj biznis sa sobom. Tako da se nemaju čega stvarno bojati. Da probaju da vidi je li ovo za vas. Mnogo puta ja dobijem pitanje od naših ljudi zašto mi sve ne objasnimo upfront odjednom. Ja uvijek kažem da je teško objasniti sve u jednoj poruci jer kada odete na trial dobit ćete 3 sata vrijednih videa u kojima u svemu čitav naš biznis model je predstavljen vama. I zato imamo taj trial da odlučite i donesete odluku koja je najbolja za vas. Mi ovdje nismo da nikoga ubijedimo, mi smo ovdje samo da podijelimo informaciju i da se informišemo ljude, jer nesebično želim da pomognem ne samo sebi i svojoj porodici, želim da pomognem mnogim majkama i roditeljima koji struggle sa djecom, školom, pa naravno i financijski, koji žele da provedu više vremena sa porodicom, znači da probaju, da vide je li ovo za njih. I naravno nemaju šta izgubiti. Tako je, ja sam isto rekao puno naših tako ljudi koji uđu pa oni traže refund, ali traže refund samo da vide da će ga dobiti, pa kad dobe refund onda se opet vrate. Žele baš provjeriti da li je to stvarno.
tako da li smo legitimni. Da, oni kad uplate to $149, oni će dobiti 2 e-mails od nas, od naše marketing kompanije. Znači jedna je receipt da su uplatili, a drugi je link za te sve pre-coaching videos u kojima će dobiti sve te informacije da vidi da li je to za njih. Tako je. Eto, super, baš mi je drago da smo malo bar možda približili našim ljudima da se ne moraju bojati, da to nije toliko strašno i da moraju probati, to je najbitnije. Šta bi vi sad još na kraju dodali, da zaključimo ovaj intervju, šta bi na kraju dodali za sve ljude koji gledaju? Definitivno da probaju, da nemaju, kao što sam rekla, šta izgubiti, odite, izaberite bilo koga od naših Balkanaca koji su u ovom biznisu i odite na taj trial, vidite je li za vas nemate šta izgubiti. Ukoliko nije, vi ćete dobiti vaš povrat novca bez ikakvih problema. Ukoliko odlučite da krenete ovaj biznis, nećete u ovom biznisu biti sami, znači za vas se pravi biznis email adresa, biznis website, imat ćete vašu web stranicu, imat ćete kompletan training, mentorship i sve da ne možete pogriješiti. Jedino od vas što se traži jeste da ste coachable i naravno da imate želju za uspjehom. I to je to. Tako je, ja se isto slažem s vama, isto i mogu poručiti svima da sve kreće od vas, nemojte slušati druga. Ako želite neke promjene u životu, napravite ih danas, jer svi mi odugovlačimo, sutra ćemo i sutra nikad neće doći. Yes. Ako želite promjene neke u svom životu ili želite ekstra income ili želite raditi od kuće ili želite ranije u mirovinu, sve možete sa ovim biznisom napraviti, ali jednostavno morate ući unutra, morate sami vidjeti da li je to za vas i ko što je Mina rekla, vi nemate šta izgubiti. Ako nije za vas, još uvijek ste skeptični, niste sigurni, dobit ćete refund i možete doći kasnije ako želite. A ako jeste, to će vam promijeniti život i to je u biti ono što mi želimo, da ljudi postanu uspješni kao što smo mi i danas sutra, da ih ima što više i više. Da, tako je. I naravno, ako vam neko kaže da je uspjeh preko noći, bježite od toga. Naravno, ovdje se treba raditi kao i u svakom legalnom biznisu. Treba vremena da se izradi i tako isto i ovdje. Znači, sve zavisi od vas, kako radite i koliko se trudite. Tako je, to ste isto super spomenuli, ja sam isto rekao ljudima, kada neki na online biznisu se reklamiraju da ćete zaraditi milijune za godinu dana, 5.000 preko noći, to su sve laži, koje što mi ništa ne garantiramo i vi što kaže treba se raditi, uložite vrijeme i to ćete dobiti povrat nazad, ali sva ovisi o svakoj osobi, ovisi drugačije. Mi imamo svi iste, imamo i mentorship, isti programi, isti svako, to je isto kako kaže na jednu planinu, da se nas 10 penje, jedan će doći brže, jedan će doći sporije na planinu, ali svi imamo isti cilj. Da, tako. I ovaj biznis naravno mora se raditi, sve zavisi od toga koliko vi želite posvetiti vremena, da li sat, da li 2, to je sve zavisi od vas. Naravno, isto kao i svaki biznis, recimo kada uzmemo primjer Walmart je samo zatvoren jedan dan u godini, znači radi. Tako isto ovaj biznis, znači ne možemo sad danas se pojaviti pa nas nema sutra 2 sedmice i očekivati rezultate. Tako je. Znači kao i svaki offline biznis i ovaj isto tako mora se potruditi. Tako je. Eto, super rečeno, puno vam hvala. Eto, onda još jednom možete slobodno se logirati ili kod mene ili kod Amine i dobit ćete informacije koje su vam potrebne da bi mogli se uključiti u ovaj online biznis. Ja svima želim lijepu, ugodnu večer ili dan, šta god da je kod vas, a vama Amina također hvala što ste bili moj gost, još jednom puno hvala i sve najljepše. Hvala vama puno. Doviđenja. Doviđenja, čao.